Dr. Mensa Otabil said in Komobi. Na nkomo me hu ye no na ese mene metie for ebeche. Abena read mama na yenko. If you're waiting to be married, if you're waiting to be rich before you marry, then your head is not working properly. Or train your scan san wa already. And now tin ni ho. Na unim say awarezo nya by force. Okay. You have a point. You have a point. Aware nya by force o. No, nya by force. Aware nya by force. Na adenti na esikafo a omunye sikewi esisi adanwi omo ware ye a omo enjo omo ware no yan for omunye example ni bi na de bi adi enyu nye ni oniska adi example mo didi ohia so sa omo ohia be comfortable amna me ka say unisika wa ye obi ka chem say nisika nya hwe ibia sika hwe pa sika nya hwe se oniska ware pepe bitina asem na Dr. Mensa Otabil kan no menene nya adwene wo de abufo kura bejai uniska enware pepe bitina gone are the days so tete no na uniska yes so kakranka that am na we are saying nya din sa yes kakranka but sisi ya we are saying wo memu adin uniska enware don't get married pepe bitina obo o sin ye de wa ware mo ware abaye bako edidem because Bible naka that whoever finds a wife finds a good thing and obtain favor from the Lord. And it's a favor named by ye. No mote wa ne samote ho. Because ebi muso ho no mamso o ma ware omo bia crash ene so e. O ware wi ni bia say. Ene so e. Because you can marry in the name say me this case na ma ware me ware e be ware sa o be ware wi no na fe expenses ekosro. Yes. Na fe responsibilities ne rise. Wonderful. Na fe oyere ho ye wahi. Wonderful. Na fe okunu ho ye wahi. Enkra bebem. Enkra ne nyeska nko school. Debi ana moku. Ohu kunu se sebe. Onso uniska so a obi hu style bi o. Yes. Obi hu sebe ade bi. Atantan de bi. Yes. Aho kire de wo ho. But e wo se obo aho kakra. Abena uniska enkonko ware enkonko fo bi ba. Ene de na kwa me na ka o. Ene de na kwa me na ka o. Ne de nya me uniska menko bia me maka mapre. Menko fo bi ba enkonko tete no. Simple. Oho so a o kasa o di say ebi se wata so. Na so ba na nya adwuma kwa na betumi abo na mana stati a business fine no akoware. Menko ware ma ware na mbembe ye bed because you get married for you to be enjoyed. Obi o say Bema so be kwa ware panese bema ne nyadwuma ware oba wo ska mboa na ware oba wo ska be comfortable na kwa me o ye bema no ni ska kwa oba wo ska be comfortable. It depends on oba wo ska o ware no oba ni bi wo ska obu mema obi wo ska omu mema just a handful ponas so ebi wom oba bi ho no ma munkwala ase no obu mema. And so on no sika no ware bema na it is up to the bema and say be matured enough to know the kind of woman a ware and say even though we can osanzu bu bema but no o mema yo no pisa o ukofie ho abaye okay no to give instructions mama for we sia munye we but comfortable but abena o ye bema na o ware a ye ma we instructions o ye bema na ye there o ware a ye ma instructions so yeah more be commando. I would a agreement. We always agree on something. And irrespective of who be man always can oban kwan this car. Yam commando. On your slave. On your slave yam commando. Oh yeah, so you always have to agree on something. And shano. Yen sure ba wa and shano. Until we be man kwa kware oba wo car. Man say you have to be matured enough to know okay me no ska there on this ska abebo me there nemo out of this kind of the boam no let me also establish something then at least so yeah me so metumi yi bi e mema ni bi ho no mo ya kwadworo on say ni wife wo ska no onya hwe okodidi ada there be okojem oh nana kwa me okodidi ada say oh body fresh okwan wa jiska wa James ka again no wa jay skin kiska sa be ma no yen ware no jemene bo o ya kwaduro jemene bo de bia na
or painting the morris. Oba no atisu so wo akoye dwuma ba bre no no ordinary gym na be tisu so what an no adwanes aha sa be ma no boss kwa na wasan no anso hia kwesi na dwaye wonderful sa be ma no ye ware no ebi mutirim yo mu de pa sa be ma no oye papa ye ware no obo akodware o se me yere no anso ama me but anya wanwa ne yere no anso ama no not ho Otiwo he TV. No ba na ye nkwan. Otibe hwie so no go si papa ho. Not ho he o he TV. Yes da aye ready be fa kodwa. Ei! Anya mama. Oh say some man no. Growing up no. Omo hu ofie on. Yet tete man hu say be ma de. Okwa aware ya yoba na ebibia. Enti sa entity ye no ne. Obehia ma. Sa se hunu no ntiri. Obehia ma me bi no drem ke kofi mi kuna ba o se mi onyanware me ma ya wonware ye. Enkura na babu se na hopo ne se ya. Miwa enka wo du fie ntem no. Obetumi a start ya ye niam ni bi. Dware nkura no kura. Anso ba no kura ba yes. Dware nkura no. Bet na ntiti ye mu no. E bi dware nkura na sa be you so mo dware. Yewie ya tada be she gu ama wo. We na wasa kokro so na ko TV na ba na ehuru nkukum o prapra kitchen amope ho. Na kwa minya ka next story. Yeah. Next story. Me sa so jina ho a McBrown's di nkomo McBrown's akasem. Aware mu sem ya. Eja ko no kana some experience no who experience esa utumi share. Robert fa so me pa. Kinka ma me pa. Anabadum so wi. Asem no mood me ba. Enti McBrown ne di nkomo bi. McBrown say Robert. Say ade. Meba Robert. Ade ezoro onum zo na adenda. Oh say show now ye. There be say me de hye. Oh ye de hye dia ene e ma metena ha. Odaro wa. Me num so na me da. David. Ma no hewie mu sa na de na atu no. Robert. Robert ye odaro wa. I'm not picture ye fe. Pa. I say I'll advise ladies to marry after 35 and men after 40, but you can have children before marriage. Me only say me share personally. I'm any made in Comorida. Oh, so Annie. It's a good advice on my own. You could try adverts and I'm share. And no say feel you won't face and I'm coming feature. No say I'm prepare home worry. Or bad day, but me after 35. What I say? Bema after 40. But only be one year born. He said, "O can the TV no sound on the mechano." It means that a relative on the ground so no or do two for no. And was it on us says and come me says you so mo be mo. And come and prepare me home. But come up my bombing na mawo. After 35 no, me decided the person me be awi. A junior mature do. A junior nyini kama. Martin near ma say. Me ho abrabo ne kakra. Your councillor be okrom ha no won. Oy penini pa madam for pa no tan ne bonko pa o ka chende kwa me eniema minnim ende ne minnim kane na kama warentem o councilor penini pa o ze kwa me eniema minnim ende no minnim ne kane na kama warentem ke bia medi 45 ho no mu ko bi no na nkrofo be so e ware at an early stage they are still married o se tie aware no enya de boni people should get this thing clear. Okay. Enya de boni eya de papa. Nemo de bia meka se aware te se aduane a yedi yai. Aduane bi wo no ma o ya allergic to it. Ompe. Udia. Ni ahonam ba ye wo no. The same aduane no o de makuba obedi obey okay. Obedum so gu so obey kese kra. That's how it is. Ebi kwa aware omo shebre sesa eje wo mo it means that ono ne shebre no obedi ye no wawariem ebi so akokotete ha eno crepa bo otum say aware na deform no yes why tatan sebe mini madam fo oy muslim that na me ne bonko ye bonko mo deep no se kwa me se obonwu se muslim ni aware egua na beginning na wakwa wankohwehwem namsa I say yes ebia no wankohwehwem I say before they get married they go to their malams to check say oba we na me ko ware no
ebe ye na enye okay background check nti o check ya no so no we mo be ware de mo be do level awani ye begu nti enware no nti wo be hwa what na che said dey yes nti o mo no before o be take decision I want to person me worry about we no I saw ko check on malam ona ne malam check ma no o ye background check spiritually no so emu ye ko ebe ye e Christopher sa di we yenye ye de ne odoko de odowo nti na yakọ na omse yenye yako counseling ko 6 months 3 months ko cancel ni wi wari wi a 2 months na egu yes cancel mo kom de nyama kusie won amon kan kura njiro mo amon kan kura forget amon kan kura cancel na wako bi da pese me hu enkomo mudi wo me say amon kan kura nti komo be sa na mudi se mo kwa based on experience of the software or the experience ebetumufo okay nti ya mama kwa mama nkasa bi on mo be kasa okay but in some bi ho no ma mo ka no ukohia osofo onye papa on tie po because ni trimu no ese mo ware by force nti bi ho no ma oba no to me raise issue say no me hu abc the ewo be man abenti e unti me nyini say ware no betumi atu aso osofo say dabi mo ware obejai obase sanya abotre empaibo nti almost start say omo ye o empaibo ni bempe aware no enyeye that has been issue nti sofo kwa na council nkrofo mo ware oh ye wo obi onyo sofo but o counselor wakom ehu school age won eyi abodini ebi mu so wonum sa nti omo kotara ka chom say okoware a ahokyere beba okoware a bema na be so ba besisa yes but nyina aka ho yes okay you prepare our mind they prepare you okay but bi mo honoma you prepare mo ye yenka no kure bi inside the nchro mo se toda ne ho be fono good toda be yo se jai toda ne ho nya wakono wonderful toda be yo se fanachi wani beba wo so bo se ne ho ne so pa so na akachi ne ba na kwa mi wo so bi bra adabero uno bi to wo se ne ho ne so wari na wo ti se akwa ho ne so pa na kwa mi enti da dey na wo ni twempra na wo ni wo se ne ho ne so wo so no bi e fa ya wo se ne ho tan sebe but woni ne ya ka wo se akwa ne ho ne na oh abna woni obi nya ye nhia no kura mu nya se twa na sum da mi twa na sum se wa bene woni oba bi nja ye abna se no kuma se head no ha ebi nya oda sesen se no ho ye se oba be na obro fo me so sa no no onda eno no ye nea okwakopane na wampe won ebi o kana dwonche na eno na tena ebi ide kobo hu bi da hwe so hu bi da woni obi adetu ni na jai na hu no wo na se akwa me pa de me nya bank me de tani mu pa wo experience bi da eno na experience oh abra en kam ni boy bi di bom akra mo ho me hu se oya wo dai ofra was Felicia me twa wen o so on kan me se ho se Dixon o so x e was ha munye mag ni kra wo me ho pa ni de ti so ni wo nim bi o no me fa na wo fa wo nim no wo aso bi hwe na so se ka ponsa na wonya fe na se na me ni de tina atama ni so o ba frɛ boy o se hala yebra my phone later mama ya de mi shara kama na me say hey esa wonya fa dada so hia me pa na so frame biem ma me police for achi en frame biem wo nim mi biem why dey na wonya fe na wonya fe kura na ehwe na tade na beti ase hanga hihiem na so ye say hey ase dey na hihiem ase hanga na tade na de hanga ni na sha fra tade na say hey what am no date no no bra free na ko nesu enko kan che obi aso ni me o tell me ka che no pepa me hu tade free wa adwene pepa me kala free wa adwene me free na ko enye mo obi ehu am se fa na me fa oh my che me ga say free na ko che say so oye mi say kwara so chia na ase onu bo me man nkura toto bo abo no woni obi ande ti ma wonu hu da hu na wo say bra sia na atie na me no de tena se mi jawo na watesa sa sorry no tie na obi wo so wo ja no
adwendwen ti na ebio dia tete oh dabi onu ko ne jam dabi anya adwendwen anto no bra me kwa na adwendwen anto no saa no tie saa no si ya no tie anto ni na makrofos gay wo ni adin obema ni ai say abaya kama boy ni me say ai say no mo hu de mi hu odo friend ni na kan no odo friend no ana boda na hu nya fakura na nye kafra ate into to make us me nya je se me hia o pa o me no na mana me mu ayedu na me ntia se o kaka ansem so no ndo nim se do no otie me so no bi jai na hu se npa ko no pa se o se no otie thank you so yes be that sir be that be come on no mu kan dey bet me dey ba me na nim say e bi okwakope obi na wampe wa na wa ase wa twa kwanya o chere no wo chere fi after 2-3 years o twa kwanya sen o susu nya wo tere o ti sen so twa kwan ti sen konfi odi bia ko na wampe no gusu ko ye dey da bi o teti abena e bi wono ma enye izo sen enye izo po bi no mpe wo enye izo woni nde ti da o so ope no mpe enye o hu nkodi mu ni hu bedi da bi che e bi haje wanje o sen hwe abena so ope no o so mpe onyam pene ye kura o sorry anapa ono no wadwe about dream first utra o yese o mindemenko o wan 2 o dware obi ani nde ti da no abi afina akope no hwe otumi ko tena omgeta no sa bisa na mama so oni o betena wa twen no ndi such a woman no open na efi do edu level 2 so e pa no mpem na oja no after 2-3 years na usia no na what obi sa mo apeoda no dabi me enya adwuma nya bie menye side obi papa obo menye bie menye side ni bie e ma ye patata sa menye bie because me ba want to no we mfimi na no menye side ni bie menye side ni bie so na me o be pema me pel me pel no abetena me fie o me pel maka say adan o pe me awia me ana adan say we say no why say ko bolo why say awudi se mu otiri munya na bedi na wo da be o pel dabi o pe me am se me pel tena fie but eni machi mafie na ka me pon se bre me bi hwehwe not wo hwe ana san ko fo so o bia no mbia o ndi obi ntenka me so sada o bia no mbia o hwe me se me pel no di machi od number one na fa number ma o ne number obi bia but ebi wa so od number ma o sa o ne say ne de and the same fan obi on ma on the me fa number ma da o be frɛ kra e ma ani ja me pel hwe o me so ma o hwe me mo mi din kyerɛw sa oh no o to tell me feel get na yes o twa hwe o be twa ho ana ebi won sa watena hwa ma obedu no obedu ye hu a oh I say and ochina why ochina now that's what to abera anandot I think I was a pretty much so now we your name that me patch say me I've gone through that experience once in my life if you know what's say once and I went there one second time I didn't go again. Inti aso wa kan dey. Inti to open yan kan ni be date. Oh yeah. Inti ngam sha say. No, ti won say otumi hu obi on. I say asme so dey me pe no. Is there pa otumi hu obi. Otumi hu obi say asme so dey me pe no. Akwan me nam so me ne be keka obaja tum no. Ese mfasa akwan no so. But e bi onu to kwa so ohun po ye. The way we near brain on that be on the cry. It is there, and such men, even women, are going through that. Obabi ho to me share be maybe na or be man pound frustrated be man pound be man pen. Be man say that be salam impel. Is there? Upa before lines on this. So be a pelbi. Yes. Otata no sell some pen. Na sell to me tradwen was Upa before lines is here on that. So, is there pa? My lucky power. Why lucky? Because me share uncle pay obi or so on pemda. Me frobium. Wouldn't there no be no point? Okay, it's good. I lack. And you saw opel crown, pau crash any.
so pemi into the ono so the obenya no wa onya no wa po chon Adwuma e bi won kan okre wo pe oba so be honi maka no kwa chon ofere onu de titire man bi o tete wa onu ka se ko wa na be ko Onua 95.1 FM. Yeah, Junimo.